dole izbrojite 3 staze, tamo je Duje. Prije crvenog. Prije crvenog. Crveni je taj svjetski. To bi trebali uvesti kod biciklisti. Žuti dres, ovdje ne znam, crveni dres za svjetskog rekordera. Idemo Duje. Duje je u trećoj pruzi. Duje se drži uz Munjoza. Za sada, pogledajte, Munjoz ima malu prednost s ovom kamerom od ozgo. Duje je na drugom mjestu. Drži drugo mjesto i to vrlo čvrsto. Uz njega je jako dobar Australac Target. Target ga je prešao. Duje je sada 1, 2, 3... Drugi, ulaz u cilj, 2.3.03, novi hrvatski rekord, 23.03, na granicu od 23 spustio se Duje Draganja i to je garancija ulaska u finale, 22.68, ovaj Munjoz je nevjerovatan, 22.68, novi rekord svjetskih prvenstava, Schumann je postigao u 22.96 u Montrealu 2005. godine i sada imamo ono što smo željeli, pola nam se ispunilo. Duje Draganja je u finalu, ali sa fantastičnim vremenom. Ovo je već vrijeme koje kandidira za medalju. Treba će, ja mislim, ispod 23 za medalju. To sigurno, ali on može, jer 23.03 ja mislim da on može. Nadajmo se svakako. I ovo je bio fantastičan finiš. Je, činilo mi se da možda nije na 4. mjestu, ali bio je na 4. mjestu kad si to rekao, to je bilo 5 metara prije cilja. Tako, imamo dobru poziciju, ali stvarno je dobro ocijenio ulazak u cilj s time, jer je par stotinki svega razlika bila. Znači, Duje je išao 23.03, treći 23.04 i 23.05 sljedeći.